Hi guys. तो ngasi ay Madhapur Lake ta koi balai. Mayam shu aiga mayam friend shu lai koi ba. तो mayam shu Madhapur Lake enjoy to bisi ko. Aigi friend mayam. Jai Sonali. Sina Jai Fabi. Mat mobile da best to lai ko. Minati. Hi. तो अशी आणि शेगी classmate ni class roommate तो college friend school friend ना school friend अते college friend तुम्हारा phone तो रखना तुम दीदी ले इसे jadi Maya Madhapur Lake enjoy to bisi ko Dugai di ngako Ako kasi Madhapur Lake to koi balai और मिनती है ये roommate काफी पूना माधुपुर लेके कोई वाला ही kasi na koi Jai Sonali Okay. Hai đứa nào xí camera on tao vào đây ngang như thế này. camera on đâu rồi Camera on tao đi. Back camera. back camera और शेनो वांग cara mania Hoi. तो कोई सी लोरागा Madhapur Lake कोई लोरागा हाँ को था रनी दुगाई दी बानु बिली लाचक तोरी लागी दा दुगाई दी नुहांग तो बारो का तानिया तो जो भीได้เห็นก็ได้ लीला नुंगाई दी कुई ना ले लोय बाव लीला नुंगाई तदी मला ते दुम था तो ngala ni नुंगाई nya दी खल्ली माना बिसिन ना है को था जेंगा दी Jai Sonali saya batang di sagal ni kalau nang hari ada nak saya ni jangan ni please saya batang masuk dah okay ready sampai sini Tayo ni saya baru kata kare Bisa ni saya batang Mitki kajal Asyik Mi lagi Madhapur Lake se phajana ui haba shini Madhapur Lake hai se from the ching mi amalei marakta kari hani khungban sunate selfie shoot tulini photo me ama chu hapakani blog siga ramdai da no hamje yam phajabani ki u achogam hauri to Ako jisi ay makaday kumaga ang gate ka chakani. Hada na chao rin mo konde.